mbaya mukamba yune yatuika memba nthini wa ngwatanio inguma ya Gema itina wa kuthokwa ngwatanio ni kwe omonthe nthini wa chathiki na kila kivikitwe ni makilima enenthi kuma Kikuyu, Meru na Embu. Nzamanene ya Gema ni yaweta ni kindu kisio kwa mbaya mukamba yukusioka musi vala maweta ithitwe yungama na nyanya amonesa tatoi nthini wa mavinda mavata miaka mivitu ilava umela wendi wa ngwatanio ya kiuteti. Benjamin Mwaka ena ili voti mbeange. Mwavuli munene wa Gema Kikuyu, Embu, Meru na akamba yune kindu kimwe mbaya mukamba ni athogwe numbani wananyo ungi mwe wa misore ya undu mbai ivangitwo kwatana o yunambe wa kikungu kinene chote chukite wa usumbe. Nituwe mwe muno tambai tu na ngwatanio wewa uthingithwa nitweka uthingithwa nundu yima na isi pe Mount Kenya Central, pe Mount Kenya East na pe Mount Kenya South. Mwikuyu, Mwembu, Mukamba na Mumeru andu azu o ntheni kindu kimuno na Mumeru ainena witha utigwo ndu kunena Mwikuyu ainena Mukamba ainena no mbai imwe na tuilio ndu tutwani kuma bandu betu amakweni kuyubika Embu, Meru county cionthe ko bugitwe witha twosa Mount Kenya West. Mount Kenya West kwa kamba ni Mount Kenya West, pe Mount Kenya East na pe Mount Kenya Lenge. Leo ni win-win game, na kama kuna constituency ambayo imewin katika Kenya hii ni Embakasi South constituency, kwa sababu Embakasi South it consists of Kikuyu and Wakamba as the biggest number. Chathiki cho mundi chokilia mesilia mandu ndumu ya tene hilele mbeta yaki mani na Wakambani makwatiani ye vindani ya serikali ya tamu akele ya President Mutuche Mwai Kibaki ivindani la mutongwe wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka wa munini wa Musumbe. The Gema communities remember with joy and great fondness and appreciation how the Akamba closed ranks with the late President Mwai Kibaki to restore order, make governance possible. Yes, how the Akamba closed ranks with the late Mwai Kibaki to restore order, make governance possible, and heal the extensive wounds that people had suffered. Kusongo unambe ngwatanio ithwa thitumika kunena cia unu ambaye maunduni maingi wivo uteti etha wiswania sindu cio teti no imwe katika agenda ili kethia wapo na kuya misio ndele kuikwika mabata onela mako manambaini maibe mambo makoma na o ndi andu ala majete mucisu makaumia patosu etha patosu ko katika umia mwe tandu manumbe mwe na bayimbwa na tofauti ya Mukamba na Mwikuyu na kabila icio ingi nundu ona masi yeto mabwa nene nyindita musili kwa mayasi ya mushiri tigwa pai mundu eta wanja kwitu ndeta wanza tigwa pai mundu eta ndambi tigwa nange kwa ndeta njambi tigwa ni munenge bwana mutunga sionthe simbu yabo pe mutunga kwitu pe mutunga kwao. Mimi pia nimefurahia kuwa jamii yetu imeungana na jamii zile zingine tatu. Tumeingia kwa Gema, tunafurahia kuwa kitu moja, tutatembea kufanya kazi pamoja na hiyo urafiki yetu na Mungu atatuongoza. Ituona wendo wa Kikuyu, ituona wendo wa Meru, ituona wendo wa Tharaka na itutuongelela wendo wa Akamba. Ni kwatia kana ngwatanio isu ilio pai kibila tutoza nolo kutiwa ngwatanio ya Gema na nundu ni akwata naju nde bandu kaumilo Kambani twembai mwanamo o yune kwata ni mejumetie kabisa nundu ni netho mikutano ni oyo na ni ready ku support Stephen Kalonzo Musyoka as the presidential candidate na makeke akula sio kwa huyu tuyona namba ni atwika namba 0 na iswika tutethesia when there are political issues tuketungiania vamwe na tukanena na wasio mwe ta politicians kana leaders from the same community kwetwa Ngema. When there are economic issues tukeka biashara together, tuka interact together, tukeka business together. Mutetu evinda ya sanola ingi ni speaker wa tena wa mbunge ya kaunti ya Kitui George Ndoto yunuwa kwithwa mwene kithilo ambaya Mukamba nthini wa ngwatanio ya Gema. Vilingo wa mauvo kuma va musini lovi nyenita wa Benjamin na Mwaka.